tarde y anoche tú camina mi radio está. Voz de Bonaire va a ganar a conquistar mi corazón. No está por nada con poner mi día a sostener el radio fiel. Voz de Bonaire va grande y chiquito, el radio que siempre está bom. Saludo, feliz tarde, rádio escuchando de Voz de Bonaire, bom simang, awe, nosso de programa de deporte dia mais, de já luna para viernes, aqui na Voz de Bonaire, nós começamos a maneira costumbre, nós tomamos saludo para Erika Mercera e também para Wati Emerenciana, Ryan France, os dois serão tour força. E também nós temos saludo para nós portugueses também que nós é português sempre tem trempão dentro do estúdio. Tá pensando nós começamos a ter lata, pensando nós começamos a ter lata, passou português aí que estúdio tem lata. Shonan tu nós tá aí? Não, isso como é lata, sim. Nós temos programa de deporte, notícias de deporte interessante, que estava tendo fim de semana também, tanto local como internacional, são local, se está muito interessante, por sobre ter partido de futebol que toma lugar, já viernes, e não quer que está, não está por dentro, que está beisebol, basquetebol, que está futebol, estava tem, score que acaba de 5-1, basta polêmica rondou de score, pero isso aí que rato nós passar bem informação não é. Para nós por arrancar essa emissora, com nós deporte não awe, maneira que nós temos costume, nós também vai com a baico de grandes liga, conta para que time de grandes liga, de beisebol. So passar bem essa não promete, para nós também que são local e também internacional outro deporte não conosco. Maneira, por exemplo, de beisebol de grandes ligas, tem candidato de partido também toma lugar ayer e estava nós mira bastante bem. Estava tinha ayer com seguro, estava lo siguiente. Ayer nós tem Orioles com a topa Angels. Orioles gana de Angels com score de 9-5, bota tem Brave. Atlanta Brave com Adal Nationals 4-3, bota tem Mets tá perde contra Marlins 2-0, bota tem Reds que gana Rails com score de 10-5. White Sox tá dal Tigers 4-2, bota tem Pirates tá gana de Brewers com score de 8-6. Royals tá dal Guardian com score de 5-1. Cardinals tá gana Phillies com score de 4-3. Twins tá dal Rangers 6-5. Athletics, Oakland Athletics tá perde contra Astros 6-1. Rockies tá dal Diamondbacks 3-2. Mariners tá gana Blue Jays 6-5. Padres tá perde com Giants com score de 12-0. Dodgers tá gana Chicago Cubs com score de 11-9. E Red Sox tá dal Yankees. Red Sox tá dal Yankees. Micho, odei.
Jesus para 6, essa aí tem o de beisebol de grandes ligas que estava tendo. Ayer, com nós donamos não, nós vai passar também. Também nossa comunidade tem beisebol também de seleção de Kosovo contra a seleção de Holanda também, que toma lugar em fim de semana e caminha com nós vamos aqui que resultado estava tá. Nós donamos na mesura para você. Kosovo tá bounce back para dar Holanda 8-6 na Haarlem, na Holanda, um rally de 6 carreiras dentro de 6 entradas e 2 anotações mais dentro de 7. Kosovo registrou uma vitória de 8-6 riba Holanda dentro do torneio de Honkbal Week, Haarlem. Kosovo dentro do seu primeiro compromisso já sabe cai 1-0 contra Japão a bounce back ayer depois de cair atrás com diferença de 4 carreiras. Kosovo start com o jovem Christopher Koeman, que ainda estava tendo seu problema não. Já tem o primeiro inning Kosovo cai atrás com score de 2 para nada, riba de Juremi Profar. Essa estava a sinal para câmbio e Temus Lawrence a subir Monticulo Passera e inning dentro de 3 Holanda da Hasi e wega 3 para nada, riba doblete, empurrador de Dwayne Camp. Kosovo também está dentro de 4 com hit de Darren Seferina e Dudley Leonora. Pero nota score. Holanda está será entrada com double play, iniciar para John Polonius. Pero finalmente, dentro de 6 Turcosta vai bom para Kosovo. Está abre com hit de Sherman La Cruz e Raichelon Carolina. Seferina está bate para short, caminha está bem erro e Kosovo está score. Está seguindo hit de Dudley Leonora para 3-2 e essa etapa está sinal para Holanda para Sharon Marte fora de Monticulo e Hinca Juan Carlos Sulbaran de relevo. A revista está queda saluda para hit de Johannes Gregorio e essa etapa está momento para Holanda por uma jogada. Está dando base por bola intencional, llenando base, pero Sulbaran está dando passagem grátis, mas para Kosovo empatar. Kevin Kelly está subindo Monticulo para Holanda e está queda saludar para hit de 2 carreiras de Shurandel Mujica. Para finalmente Kosovo score 6 carreiras e no seguinte tur 2 equipo está volve score. Para depois Holanda amenazar e anotar 2 carreiras mais dentro de 7 para chegar até 8-6, marcando o score final. Habemos ainda mitad de Jesús Kosovo lo enfrenta a Itália, para depois Cuba e América subterrâneo. Holanda está livre, que me aceita na Holanda, tem Honkbal Week, que está tomando lugar na Haarlem, Kosovo, tremendo. Que não podemos mirar, tem seleção de Kosovo, tem seleção de Holanda, mas hopi antiano tem seleção de Holanda também. De parte de beisebol aqui. De outra banda também bota tem beisebol, não se quer de parte de Kosovo, você está interessante. Parte de beisebol no Kosovo também, bota tem com Kosovo liga para o campeão Leta League de Caribe, um tremendo partido aí na Puerto Rico, que vai entre, final que vai entre seleção de Kosovo liga para o que enfrentar seleção de Cuba de parte final, assim de um score apertar e vega bincava, caminho da Kosovo te gana com score de 2-1 de Cuba e dia mais Kosovo te vai Willing Sport para participar de beisebol de Little League na William Sport. Interessante, Kosovo tem parte de, não vai representar Caribe na William Sport. E bom estava também com o Kosovo com liga para bom e liga para riba para outro de semifinal também na Puerto Rico também outra batalha basta apertar entre os dois para de caso esta liga para bom a Gana e vai final contra Cuba que estava invicto de torneio e a mira com na invicto a cai tem na último wega válido caminho a ser uma wega para campeão caminho Kosovo gana com score de 2-1. Nós também passa deporte, nós temos Bimback Boneiro, interessante, porque tudo o que cuende não que tende, nós temos participação de atletismo também no Kosovo. Nós atletas também participar aí no Kosovo de carreira de atletismo, nós temos 3 medalhas Boneiro e tá bom, nós passaremos comunicado com a organização de SV Atena
pone, riba ng Facebook, interessante. Nós temos, as vezes, orgulhoso de lograr bem com 3 medalhas cas. As vezes, o time de atletismo na Bonaire a representar, nós estamos mirando arriba, nós pantalla também, a representar nossa isla diretamente com 16 atletas e 5 coaches. Durante o Tropical Classic 2022 na Corsau. Durante o weekend de 8 e 9 de julho, último, as vezes, participar na de 30 anos de Tropical Classic. E Tropical Classic 2022 não estava uma exceção. Tropical Classic aqui dá raco presença de seguinte país na Suriname, República Dominicana, Sint Maarten, Holanda, Aruba, Corsau e também Bonaire. As vezes está sumamente orgulhoso de todos 16 atletas a participar. A maioria de nossos atletas está novo no deporte de atletismo. Apesar de competência forte de delegação, vários de nossos atletas estão de posicionar na mesa no top 10 de na categoria. Essa aqui está segurança que o deporte de atletismo está vivo e tem muita potência para o futuro. Bonaire a conquistar 3 medalhas, 2 de bronze e 1 de ouro. De jeune francês, abai com bronze, den U20, riba 200 metros, e Nikki Knievel, também a bronze, den U16, riba 400 metros, e ouro, riba Bulaleu. Tremendo. As vezes, agradecer cada atleta maior instância, especialmente ENIA e MCB, Bank, a depositar na confiança de nós e está por seguir conta com o vosso sustento para junto nós chegar na meta desejada. Essa é a organização de atletismo de SV Atena que participa na Corsau, exitosamente com um atleta muito jovem a participar e não sabe que alguma medalha total de 3 medalhas, 2 bronze, 1 ouro para Bonaire. De atletismo também está movendo de bom caminho, riba parte de deporte também. Outro deporte que nós também manejar, seguro tu que entende, é partido de futebol que estava tendo já viernes. Ayer não estava tendo futebol, segundo esquema, não está tendo futebol ayer. Eu vai continuar esse man aqui e seguro nós lutei para seguir brindado e vegan com falta. Já havia na última fecha 8 de julho 2022, partido número 45, válido de campeonato regular de Federação de Futebol de Bonaire, abai entre Juventus e Vespo. Partido que mira total de 16 gols. Depois que está buscando Vespo, que está buscando sua chance para dentro, caia 6, tem que prometer Vespo bini para direita, lo que ela larga atrás, estava a roupa Scarpi e sabi de abrir escorna de 4 minutos com gol de Steiba, Jandro Steiba, tá score gol, primeiro gol na de 4 minutos, e na de 7 minutos, Jameson, Pierre, tá assim, score 2 para nada. Rato depois, hora que estava tendo 2 patos de Rio, 22 minutos, Glenson, Bernabella, tá assim, e wega 3 para nada. E na de 27 minutos, Christopher Isenia, tá score, seu primeiro gol de a noite aí, assim, score, Papa Isenia, sim. Score seu primeiro gol para esse partido 4 para nada e na de 30 minutos Juventus score para meio de penalti caminda cuta jogador Paula cuta score para assim corte vantagem com 4 para 1 e depois rato na 42 minutos Christopher Papa Isenia tá score su de da se wega 5 para 1 com su de 2 gols de a noite aí. Na de 45 minutos plus, Jameson piar bia mais a score. So de 2 gols da noite para se score 6 para 1. Essa aí também é o score que o partido vai sossegar com né? E até gosto bem. Dentro de 2 mitar, Vespo está a abrir Juventus por completo fora de outro. Na de 47 minutos e 55 minutos, Christopher Papa Isenia. Bia mais, que de 4 gols de a noite aí, tá se score
se juega 8-1. Después, na de 56 y 58 minutos, Alexander Pillar hace partido 10-1. Na de 64 minutos, Christopher Isenia score para se juega 10-1 na favor de Vespo. E na de 65 minutos, Jandino Franz score o gol. E também depois gol número 12 e Reydolf Félix score número 13 na de 73 minutos. Agora, na de 85 minutos e 90 minutos plus, Papa Isenia vez mais score gol número 14 e também gol número 15. Score final está 15-1 na favor de Vespo. O refri que vai dirigir o partido estava Amos Melan. Tremendo. Vespo por la goma riba Juventus com score de 15-1. Não sei o ponto ali, daqui que vai ver assim. Mas se vai passar ali, eu digo conosco, a ponto que Isa não sei, Isa pia. O homem que ponto daqui com a Isa. So, 15-1 para time de nome, maneira Juventus, de trajetória, um pouco demais. So, aqui rato não se manda nada dentro. Então, cai seguro, Ibis Rosa, que te chama. Até o telefone ringava, que me andi. Nós temos oyente na linha? Feliz tarde. Feliz tarde, Reni. Você me há choque. Choque de corrente? Tem uma candela corrente. Choque não, pior que de corrente. Tem que, Randy, para motivo não, que dá me estranho, Randy. Corda bom, carbonato me tabisa. Kuta alipio gulu. Me tapa verdade, me não tá ganha. Passou essa bisa com muito mentiroso. Até aqui sim, me tabisabo francamente, com alipio gulu, tá mentiroso patológico. Jesus Ou seja, para motivo, como importa, me te chamei para me entender com a vai que juega, esta bisame que não apresenta. Ela nega tem que apresenta. Te avue mainta, me te chama, então me te biseta me corda, bom, não chama. Passou me te vai punta comportar. Ela segura-me que não te chama, mas pero tu vergüenza. Tá vergüenza. Passou para Rani, segundo me tá como deco tá com 8 dólares unga. Sim? Tá verdade isso aí? Não, me não sabe, não vai ver. Não, não tá tendo transmissão tampouco. Não. Well, sim, tá aqui que passa, Randy. Não, você ainda tem outro compromisso, então já sabe, já viernes, a mim também tem que entrar. Isso sim. E outro narrador não está na corção. Mas pero tem que Rani, me espera assim, não? Mas é campeonato aqui, não está dirigindo na Alipio Gulu? Sim, correto. Agora tem, passou a Alipio Gulu não a retirar. E não a retirar por Juventus? Sí, ela retira, pero ela queda como consejero. Então, último ano que ele não pediu para ajuda, ela vai ajudar. Mas, pero, segundo a mim, por estar com muita robês, tem rádio aqui na Bonaire que avisa. O nome de rádio não está necessário para avisar, pero ela avisa que tem bululu. E agora aqui mirando, que coisa passa com o Juventus, não bululuso. Hasta bom membro de Juventus está chamando Bisami, que o Juventus também quebra. Vou por atender coisa aí? Não, me não atende nada, mas como digo, não vai dar um tremendo equipo para outro ano. Sim. Ai, não, bom, se está verdade, só a mim não pode querer. De 5-1, tá duro, sim. Dia me perdi 6-1,
mi telefone vira candela. Pabisa mi ta que tipo de coisa sai tá. O que você pensa? Ibi, o que você pensa de 7 gols de Papa e Sênia? Tá, tem um adoro que vai trazer dentro do caspo, onde você quer comprar para a TCI. Sim, correto. Turcos por tu lugar. Pero minquera sim com o sistema que tem certo equipo na área assim, que é bom futebolista de Boneiro. De mana busca 7 jogador. Essa me apunta. Passou a meeting problema com meeting 6 jogador. Estalar. Ku tá. É carte correr. Então, agora aqui, nós temos problema sério. Passou a 6 jogador. Estalar, tá problema nós temos, pero não está solucionando. Não para nós vai perder 5 para nada. Não, pero se você engana, você vai classificar. É correto. Então, tá contra Vespo. Exatamente. Contra Papa e Sênia. Sim, correto. Papa e Sênia aqui, bom, tá verdade. Me estava querendo trazer, pero para motivo de time nanco aí que busca 7 jogador foi corso me di milhão milagre que você para sobre Atlético Teracora e sua diretiva nota absente coi eta usa o mês jogador lá bagomane agora me tem sentimento me quer ali pegulo chama bisa cita verdade a perder 5 para 1 e também com ela sube veld. Eta arriba veld, sinta arriba banque, é de biarne. Passou nada não, tá querendo esconder. Ok. E não escupe de laira. Corda bom que com la papia. Tá pensando em minha bisa. Não escupe de laira. Passou com o escupe de laira. Escupe tá cair, tapa bucara. Rendi, mas danke, que vai permitir-me dentro do programa e me tá dando chance para outra não também por chama. Ok, bom, Ibi. Você estava tá Ibi com seu comentário na Ribeirão de Jesus. G5.1 de Vespo contra Juventus. Hey, na Kosovo, Aruba acaba torneio de ABC de EU G4 rangos invicto. Es que Nancos Boneiro também participar com sua seleção. Nós temos chamada massa 30 de nós vamos aqui nós temos aire. Hey, nós temos Alipio. Saludo, feliz tarde, bom semana. Saludo, Pablo, e bom semana para Turende. Rani, tem ganha, me tá cansar, me tá fadar, só tubia na Boneiro, nós tem 10 equipos na Boneiro. Turbia, ora Gilbert, Ibis, Rosiama, da Juventus. Então, quando aqui também, é boca de Ibi, Tamara, Juventus. Então, me quer pedir Ibi, lá que nós vamos tranquilo, e começar o bac dentro do seno, promete que comecei a perseguir dalbai. Sobra, o vento apera G5-1, pero me quer recordar Ibi, o bac do passado, quanto ATC aí perde contra o Juventus. Essa é lá que vai o bac dentro do file, a flag tira para visita hindi na abisan. Então, me que bisa ibi, anto alipio não tá mentiroso. Pa sobra é conta mentiroso, sa hora que abo acaba tendo quanto escorta, anto vota chama pundra quanto escor asali. Pa quer una chamado setor de mainda terpang, anto siento bosta quanto escor sali, essa aí tá ibi seros. Pa ami, me tá claro ibi, ami lo vai reaccionar mais. Arriba lo qual ibi llama tocante de Juventus, alipio a retirar em verdade por Juventus. No momento que Humphrey Silveri está atender o Juventus com 3 semanas de vacância, e Humphrey, a federativa de Juventus, a pedir-me para me ajudar o Juventus no momento que o Humphrey não tem com vacância,
Humphrey está aqui back na Bonaire, sua vacância acaba, e para Jabiarne, Ibiseros, Humphrey mesmo está back, seca o ventos, anto alívio, está claro no momento aí. E, me que bom, Ibi, o ventos a nombrar-me, diretivo de ventos a nombrar-me, consejero de vento. Te aí não, Ibi, alívio, não vai reaccionar mais, riba bo, cosnan, como terceiro para adiante. Bom, éxito e turcos bom. Ok, danke Alipio. Alipio com sua contesta na IBI, dos amigos de Hopi Aya, junto, nós dois conhecemos outro milhão com nós, tour. Então, essa aí está entre nós dois, que me han dit, tu rende que dá a parte, laga nós dois, atender com não assunto, não solucionar, não problema, não que dá bom com outro, não se confundir, tá todo dia, e dois amigos, não, que te chama outro, papia com outro, assim, né, que me han dit, nós que dá a parte, nós... Ibi que contestar, pero como este para virón... Sí, Ibi cortico, nós temos cortico, Ibi, cortico. No, mi no também papia muito opi. Pero único cosa que me que é cortico. A mim tá papel verdade. Mi não tá saca mentira. Te sei só me que bisa. Então é costa tá. A mim sim lo no vai na malo com alívio. A mim tá queda bom com ele. Não preocupa. Bom fanático de futebol. A mim não tá vai na malo com alívio. Se me assim malo, me te pede alívio de dispensar-me. Perdonar-me, como é assim malo. Passou não tá me tabisa, tá rende tabisa. Com vento para ir de 5 para 1. Não, escoras ali de 5 para 1 já vierne. A me crescer adiante. O bom correto. Mas é dangue, né? Bom, a mim não tá querendo o alívio. Passou me também pedir perdão. Ok, esse aí tá... Cortico de parte IBI. Hey, Charles Leclerc está ganhando Grande Prêmio de Austrália de Fórmula 1. Essa aqui também carreira aqui bastante interessante. Também nós seguimos no fim de semana também. Muito interessante. Essa aqui também está já domingo, quarto lugar, é Grande Prêmio de Áustria, de Fórmula 1. E estava o condutor Charles Leclerc, que logra obter a vitória. Equipo de Ferrari estava a luz superior ribe circuito de Spielberg durante o fim de semana atrás de Lomba e se nota para incidente em qual o motor de veículo de Carlos Sainz pega candela não sa de conquistar o primeiro e 2 lugares. Esta por parte de Ferrari. Charles Leclerc, que também sofre pouco desperfeito no final de carreira, a de mantener el liderato para finalmente conquistar su de 3 victorias de temporada y cuarta ventaja, un tiki for el líder actual que es Max Van Verstappen de Red Bull Racing Team, que ha finalizado de 2 na Austria. Lewis Hamilton de Mercedes ha quedado de 3 lugares, conquistando así su de 186 podio de honor en su carrera Takeover. Después de resultado de ayer, Max Verstappen está continuando como líder con 208 puntos, seguido para Charles Leclerc, que pasa Sergio Pérez con 151, na de 2 lugares con 170 puntos. A siguiente carrera de Fórmula 1 está continuando el fin de semana de 22 e 24 de julho, próximo con el Gran Premio de Francia, que está tomando lugar arriba el circuito Paul Ricard situado na Le Castellet. Heb je bom Misa. Não sabe, Le Castellet. É carreira de Fórmula 1 que está interessante. Nós também está seguindo na riba de weekend na Rantunga, na Corre. É muito interessante para o mira carreira aqui Max Verstappen, Sergio Pérez, Hamilton e Leclerc, Sainz, nanto recorre batalhar com outro Red Bull, Ferrari, Mercedes-Benz, nanto batalhando opi fuerte contra outro.
tremenda carreira na kita. A mim não tá seguir deporte de Fórmula 1 mas já, pero o último a feanha aqui, mas por não ter que mais atenção para por na compreender como é a carreira não está em cada outro, não está sumamente interessante essa parte de lo que nós temos de Fórmula 1 na Corsol também, mas não sabe de seleção de boneiro que participar na Corsol, camina Aruba a Ghana e camina Aruba sali invicto com 3 juegos não dava de ter juego ganhar 2 empate, na acaba com 5 pontos, bota tem equipe de Corsol com 2 partidos, na ganha 1, perde 1, na queda com 3 pontos, e bota tem Boneiro com 3 juegos, caminha com Boneiro a empatar 2 e perde 1. Essa aí na queda com 2 pontos, pero estava em boa apresentação de parte da seleção e de squatter, estava tão jogando amistoso com a organização na Corsol, mirando que a seleção de Boneiro não tem vai participar de CFU, Luna não está bem aqui, caminha na vai representar Boneiro, então não é jogando na Corsol. Não há 2 via contra Aruba, para sina de uma mais oportunidade na adornang da seleção, para sina na e Corsol a 2 juegos só. Aruba salin fica tem juega não, pero juega na turta para perta. Sai no 5 bisa. Goleada de 7-0 para Nigel Roberta. Essa aí está onde adornang também que destacar e também na Europa para Corsol. Esse é o que nós temos de nos informe no deportivo. Manchester United está conversando com a Poranha Eriksen. Os que Panang. Christian Eriksen é um jogador que durante um partido de futebol de UEFA Cup, caminho da Dinamarca, estava jogando com ela riba terreno, ela cai e saca de outro. E ela quedou par de temporada inativo for de futebol, está back e tu ainda espera que Eriksen lo escolhe para Manchester United. Aí a banda Paris Saint-Germain também é treinador novo, o de Messi, quase a maioria de jogador que estava com vacância, a break na vacância e chega na training de Paris Saint-Germain na tempo, para ser reconhecido como treinador de novo para começar também a preparar para um compromisso com o Baiting próximo dia na Cotabini e com mira para buscar Champions League também. Essa é a informação que nós podemos que nós manejar. Se não está pendiente, passou esse mês que também nós estamos bem com pergunta para Bogano galinha de carniceria latino, sei provavelmente está já viernes, que está pendiente seguir a notícia de Mundial 2022 de Qatar, em terceira na televisão, na internet, busca, passar aqui te passa para sobra, nós está bem com nos pergunta para Bogano galinha de carniceria latino, já viernes, estava da Rutsa Santiago, que vai que galinha, e esse mangue também nós também. Portanto, nós também tem 2 galinhas. Mirando que já viernes, Feliciano, me dá 25 anos de serviço no aeroporto. Até quizás me vou regalar 2 of rifa, 2 galinhas para nós oyentes. Isso não é que seguir Mundial Qatar. Lá nós vimos o Campeonato Mundial de Futebol. A sua pergunta não que nós também bem com ele, não tem de marcar com Mundial e não está precisamente o Mundial de Qatar só. E também riba tour mundial que men sigue notícia nang paso notícia nang hot. Então nós também que programa. Agora aqui nós também termina para awe e esperando que a informação chegue na agrado de Boston Tour. Shonang, passa feliz dia. Nós também Feliciano e português toma over.
Carnicería Latino, pe carne más dulce, más sabroso del mundo, te carne comprar na Carnicería Latino. Tu já sabes, não tem galinha com a repsang juicy, livre de fat, livre de hormona. Passa busca turbo costan na Carnicería Latino, requinanta bom surti bala na Carnicería Latino. New World Supermarket fica long chung chang zeng e chinesing zeng anterior para riba anterior para baudien stash de montanha turta com fica long passo long tá vende bom barata long tá vende bom essa câmara tá vende porte ventana alumínio e tá vende tegels também e não dá com long tá vende tur medida tire passa que long e lo que dá contento long tá guardado na caminho de Bailagoon long chung chang zeng e chinesing zeng Ackerman Auto Supplies com a Hyundai Mitsubishi também forte muito recomendável, passa o modelo novo que acabia que de Hyundai Mitsubishi também forte. Não dúvida que Ford Raptor também tinha caia dominar e no papel mesmo de Ford Ranger. Ron Bonero passa, bota mire, net pick-up aqui Ranger. E Mitsubishi Eclipse tá de auto mais elegante, ora passa a carteira de Bonero, no papel mesmo de Santa Fe. De Hyundai para boca da café, e Grand i10 e Elantra, mas também o modelo mesmo tem o pinete modelo e Tucson novo riba mercado, tudo isso aqui de de Ackerman Auto Supplies. J.C. Herrera, com seu Amstel, com seu Heineken, com seu Vitamal, com seu Malta Amstel, com seu Agua San Pellegrino, com seu Juice Everfresh, com seu Ponche Bonaire, com seu Zeta de Oro, tudo isso aqui tá de J.C. Herrera. Não olvidar riba Amstel Bright e também Climax e não olvidar também que J.C. Herrera te ofereceu também Zulia. J.C. Herrera na caminho da Amsterdam. Napa Autopar, sua peça para o Autospa, plug para ter condensa beira em Puntias, Napa tá que da Napa. Ora, vou ter peça para auto, tá na Napa, vamos ser oil filter, fuel filter, water filter, air filter, tudo isso aqui na botanha na Napa Autopars. Não olvidar que o Napa Autopars tem tire também na stock, não tem bateria, não traz slang hidráulico e não tá representante de tremendo seta que é uma Valvoline. Não na botanha, na Napa Autoparts. Special Security Services, seguridade de bocas, seguridade de serviço, vamos falar que demanda de quem cutar. Mas é recomendável Special Security Services, mas claro, Special Security Services, e não olvidar que não tem controle da câmara também, que não está inspecionado tour e câmara que tem diferentes partes boneiro instalar. Perfeita Special Security Services, que o banheiro dessa cabeça, nada vai roubar. Loteria Spavo Real, caminha sempre vai botar ganador, Loteria Spavo Real Romano. Botim pensar por suerte ver, mas a dia cruz tá bom, mas é recomendável Loteria Spavo Real. Você sabe agora aqui na praia, vou swipe também, na eu cantor de Loteria Spavo Real, 10 cantores número Ron Boneiro, e com a mesma amabilidade, que mesmo smack, que mesmo amor da na Loteria Spavo Real. Suerte para ver, na nome de Loteria Spavo Real. E vamos achar rincón, para estar tranquilo, vamos achar rincón, gasolina, gasoil, bote gás chiquito, tudo isso aqui na Pump Station Rincón. Não olvidar também quando injeta motor, tanto de gasolina como de gasoil. Pump Station Rincón, para botar super tranquilo, na Pump Station Rincón, bom acertar. Fábrica de Blochi Valentina, Blochi para Blochi, tudo Blochi inta Blochi. Blochi 4, Blochi 6, Blochi 8, nós vamos pedir Fábrica de Blochi Valentina. Cabecinha para pilar, banco betão, mesa betão, balustrada, tudo isso aqui de Fábrica de Blochi Valentina. Tem Clementina, tem Martina, Paulina, pero cuidado para bom brua perder placa, passou é funko tá bem de Blochi, te sunke B, Valentina, é B de Blochi. Punta Blanco Chicken Farm, é uma das tiernas mais doces do mundo. Então, vamos ter a Punta Blanco Chicken Farm. Muitas escolas na mela casa, com o web na New Winter, pero mais claro assim, estão de Punta Blanco Chicken Farm. Buscando dentro de bom tienda, dentro de bom supermercado, aqui na Boneiro. Mas claro, não olvidar que a gente terá para mata também de Punta Blanco Chicken Farm. Cuitar para tour heavy equipment, na cuitar vamos acertar. Vamos ser loader, vamos ser bobcat, vamos ser excavator, vamos ser dump truck, tudo isso aqui, cuitar. Na porta e ventana alumínio também, estoque de mais grande maneira que na porta e ventana alumínio, tá na cuitar, vamos acertar.
Qui terro man tawardabu, claro, na calle corona pegar com tum fan store. E tum fan store, vamos ter algo para bo bistinete, eu te recomendava tum fan store. Vamos ter perfume, tum fan store. Vamos ter coisa para ser casa bonita, tum fan store, mas claro. Não lembrar que tum fan store tem panha também, tem jeans, tem blusa, tem também turcos cubo, tá pensa de tremendo negócio mas tem, botar aí na tum fan store, tem machine de coisa, masha up coisa mas tem na tum fan store. Se que Lissabon meserta. Oficina número nostra, Ingrid Ruth, vamos a oficina número nostra, mas claro, nostra, ahora voy a llegar a Boneiro, bom porque da sindal, a furbo, suerte de oficina número nostra, vamos a, não tem 10 cantores número Ron Boneiro, não tem na hof cantor situado na playa, tu res aqui nostra, irmão. Porque gana número, compra o número na nostra, mas claro, tá guardado. Flamingo parte dentro, mas tu mesa para mesa tem chef desta yoba está grill, tu cos para fiesta, Flamingo parte dentro. Ba casa 2-3 via cos vai bom, de mesa casa trobe, Flamingo parte dentro. Divorcio dalla dembo, que invita na bintu ma noti divorcio, Flamingo parte dentro. Botin yuta en primera Santa Comunión, Flamingo parte dentro. Aba mira Sara, ama mira Abraham, fiesta tin, Flamingo parte dentro. Flamingo parte rentas. Tawardabo na calle AA Emerenciana, número 36. Cria bom, patur, comida para besta, cachorro, puxi, cabai, cabrito, carne, vaca, toro. E também tem comida também para cães, pato, pauistur. Na cria bom. No lugar que da caminho de Bahia Tubaco. E cria bom tem opi comida para besta, que cabia na cria bom. E também Constant BV, nossa amiguita Liseta Saragossa, um tuco patum Saragossa. Vamos ter um WC bom, um WC com tacasope água. Me está recomendado o WC não, com nanta bem na Constant BV. Esse é um sistema que está aerovacuum, ou você fluxa assim, e tá, ele chucha vai com ele, não tem que água tá baixa, e esse está põe que está menos água. Não olvidar que não tem também, é veneno que está mata, tour on croy também. Constant BV, que no telefone 780-005, e você swipe também na Constant BV. E malas unamsa eita, e malas de lekkere pizza, de bami en die roti. Oh, God zeg, oh, die maxi, ai. Douche mensen amor. Na mala Surinaamse eten, ja. Metade de zoos aan de commissaris. Popo yama também e order bo bami, nasi e também bo roti. Cabrito na forno, dan tem também galinha na forno, gestoofde geit, gestoofde kip, ja. 782-586 no meu telefone. Yama, mala Surinaamse eten, Jabiana já sábado já domingo. E União Mini Market, a receber fruta e verdura fresca, ayer me passa tarde, aqui a quantidade de fruta e verdura fresca que havia na União Mini Market cerca. Patrícia, vamos estar com o cru na calle Emerenciana, caminha com botar compra para fruta e verdura fresco, patilha, mango, milão, na receber também, anassa também, isso é mandarim de papel mesmo, dushi mesmo, dushi, União Mini Market. Bonela grande de nosso amigo Mike, vamos saber que come duche, vamos começar rosso, me rechiamo, vacanze come pan de hora da tarde, porque come um bom pork chop, porque come um bom lomito, porque me dá recomendado, vamos saber, nosso amigo Mike tá tremendo dentro sua comida, não mexe, duche mês, é da cozinha mês, então vamos saber, tá? Come chupa dede, ora data de Mike, com sua carne, com sua comida, não suculento que tá bem de babo, neto bolhoras na guiné busto de Caia Betico Cruz e nanan, caminho que busto tá de Betico Cruz, e não botar Mike sugar o para trempang, ele aqui dentro ora da tarde clapa servivo, suculento, Mike, um saludo babo, que sauce que tá inigualável. Mr. Sweeper de nosso amigo Jerry France, vamos começar botin maneira bo clico tá olhando malo, então olhando rolo que tá pensando, che, sacabe o ayame que olhou que tá conho, rolo malo de bestia putrib carne, não, lá me se sweeper dá-lhe lavaba bo limpi, porque me se sweeper dá-lhe com lavaba, mas que este olhou, ambo esta douche, mas olhou perfume da bem forte container lo gata me se sweeper la bem limpi, pagamento terreno não também, não me se sweeper da penha tour e terreno nan kuting aqui na Boneiro kuting casalão bisa sweeper da dalang nete para te quietombo.
que sigue canta bem. Dum dum dum, tende mi cuero, tem que dizer de la resonal. Mamparia puta subitera, de pariba ya na suplado. Monero de himno, escudo y bandera, 20 años aplaudí y apoyé. Un día son nunca porta suficiente, para demostrar que de verdad nos estimé. Dijo que historia de los antepasados, que aquí no bolera vida popular. Paudi luna y en grande nos asienta tonta, pero el tiempo ya no te vuelve más. Dum dum dum, tende mi cuero, te pie dice de la resonar. Mamparia puta subitera, de pariba ya na suplado. Mamparia kutu of sirena de historia, de un buena chica bem largo y bonita. Na piedra preto esa cinta riba barranca, te pata paudi su curva ta upisca. Si quella yende esa gusta subitera, no suplado y también renta boquila. Por visora buena se trata na acerque, mayu gente no por llegar cerca ye. Dum dum dum, tende mi cuero, te pie dice de la resonar. Mamparia puta subitera, de pariba ya na suplado.
boneiro limpe, mantém nos isca limpe. E poi di sushi chi se li bon che domina. E da se su partiva sushi landfill. Amo asitivo, solo per sushi como team. Moventa o fila de sushi. E boniteza di boneiro da sua limpeza. Cuida meio ambiente e também natureza. Onde importa se bota grande ou chiquinho. Reusa e também recicla. Agora olha se vos tira sushi, vem com sushi. Juntos nós tá tendo boneiro limpe, limpe, limpe. Mexicana dia, hasta dia noite, tu caminha mi radio tá. Voz de boneiro, pa na largo, a conquistar mi coração. Não tá por nada com boneiro minha dia, a sostener el radio fiel. Voz de boneiro, pa grande e chiquito, el radio que sempre tá bom. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que vocinha. Nunca, nunca, otro poquita, no olvida con lo que vocinha. Nunca, nunca, otro poquita. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. In oltre edizione di Classe Notizia, poi già una gestione di Iuli, un Siman Novo, un Siman Bedizionava nostur, un Siman con nostur che realizza lo che nos tin deseo di che. Avendo un Siman basta druk, den per lo che tratta nos programma di Classe Notizia, nos cominciamo con un tema que não está conhecido normalmente na Bonaire, pero que sim, pouco a pouco está chegando nas islas, é o grupo de Greenpeace. Não sei se era conhecido o Greenpeace depois da manifestação de 5 de maio, que está em 2 lunas passadas, caminha com não está metade, pero não está de uma forma que nós não a reconhecer, pero depois de não buscar contato com a organização de caso que USIBO, e nós é mais interessante para conhecer de com Greenpeace está assim me interessar para pensar na Bonaire também que está passa. Lo que você conhecer de Greenpeace, um barco que está vai riba lamang e não está bloqueia a costa, pero que Greenpeace está, nós também entende aí. Então, mais, nós lo veamos o programa. Please, não binduna sermão. A minha bicha sei para boy bem claro. Não me explica o que acabou sa. Escuta. Se o Robin está chamando, me chama stop boy bem claro, me nota stop boy bem claro. Pero boy bem claro me se compreende sim. O nome se chama Hunga e som ende mas saber. Escuta. Então, depois eu vou dar um comentário. Se você chama, assim pergunta. Não me explica a gente que está aqui dentro com a coisa que você está. Você me está cortado. Bom? Duidelijk? Wat er in Atende. Nós também, nós está claro para entrar em Zoom? Se nós está claro em Zoom, meu amigo Jari está claro para pôr em Zoom riba pantalla. Até, nós temos um gaba. Meeting, dilante me sinta, esta bonita, torna hel visti, Melanie, assim está, Melanie bomba, não? Botim boy me dá su sonido, ¿verdad? Yes. Sí, vamos subir un ticket para mí. Melanie, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Nachi. Está apreciado y mira un joven alegría, ya lo abrí, sin tainan. Nos falta ahora que rato nos antecedente a vos colega na Holanda, toch? Su nombre, ayúdame con su nombre. Davy Zlach. Davy Zlach, oké. Davy kan haar ook verstellen. Oké. Davy Zlach. Davy. Buon tardi. Je hoort ons ook. Hartstikke leuk.
Bombini, welkom. Het is een heel mooi programma. Ik ben begonnen te zeggen... Nou, laat ik het even afspreken met elkaar. Wie begint? Begin jij, Deli? Hangt er vanaf waar je het over wil hebben. Nee, Dus ik wil beginnen met het onderwerp. Wat is Greenpeace? Waar staat Greenpeace voor? Dan lijkt mij dat jij... Ja, dan mag je met mij beginnen. Oké, prima. Nou, welkom in ons programma. Greenpeace, ik heb net verteld in mijn introductie... horen we het zeg maar op televisie, op radio... zijn mensen die met een bootje langs gaan varen... en mensen blokkeren. Kun je even uitleggen wat Greenpeace is... wanneer het opgericht is... en waarvoor hij opgericht is? Ja, dat kan ik zeker. Greenpeace is een milieuorganisatie, een internationale milieuorganisatie. We zitten op dit moment in 55 landen, dus dat is echt heel erg veel. En we bestaan ook al ongeveer zo'n 50 jaar, dus dat is ook al best wel lang. Ik werk voor Greenpeace Nederland en Greenpeace Nederland bestaat ongeveer 40 jaar, dus dat is ook al best wel lang. En we zijn dus een milieuorganisatie, we zetten ons in voor natuur, maar ook voor klimaatverandering en dus ook voor mensenrechten, want klimaatverandering gaat ook heel erg over mensen en hun toekomst. En we zijn inderdaad bekend van heel veel acties met onze schepen. Dat doen we hartstikke goed. Dat zijn altijd vreedzame acties en daar zijn we heel trots op. Maar we doen ook heel veel onderzoek. We organiseren demonstraties samen met allerlei verschillende mensen en groepen. We praten met politici, we praten met journalisten, zoals nu. We doen ontzettend veel verschillende dingen. En een van die dingen is de schepen. Die zijn gelukkig heel bekend. Maar we doen dus ook nog heel veel andere dingen. En dat allemaal zodat we ervoor kunnen zorgen dat klimaatverandering zo klein mogelijk blijft. Maar ook bijvoorbeeld om onze bossen te redden, om onze oceanen te beschermen. Want dat zijn uiteindelijk allemaal hele belangrijke plekken voor ons allemaal. Er is een perceptie dat milieuorganisaties, zoals jullie, je hebt ook bescherming van blablabla van andere milieuorganisaties, krijg je soms het gevoel dat ze te ver weg staan van de gemeenschap. Wat bedoel ik ermee? De gemeenschap leeft van de ene dag op de andere. Men moet eten, men moet werken, men moet verdienen, men moet geld verdienen, men moet geld sparen, bla bla bla. En dan komt er ineens een groep tussen fietsen die zegt van, ja, luister, vandaag als je te veel vist, dat kan schade berokkenen. Terwijl de visser die zegt, ik heb zo lang gevist, generaties lang, en ik kan me nog herinneren, dat wil ik jou meegeven. Ik zat ergens een keer in een kroeg en er was een oude visser. Die zat, hij zegt, ik hoor jullie praten over milieubescherming. En de vraag die hij mij stelde was het volgende. Hij zegt, hoeveel kinderen kan een man en een vrouw krijgen per jaar? Toen zei ik, heel simpel, 1 in principe, tweeling kan ook. Toen vroeg hij mij, hoeveel kleintjes kan een geit krijgen in een jaar? Ik zeg, in mijn kenniskring zeggen ze, als het een goede geit is, 1. Maar als het nog een betere geit is, kan hij zelfs 2 geitjes baren. En nog zo ging hij verder, totdat hij kwam op een vis. Hij zegt, hoeveel kinderen denk jij dat een vis krijgt per jaar? Ik zeg, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Toen zei hij tegen mij, zo'n vis, hier heet het kuitschieten, dat is een eieren leggen in de zee, die legt miljoenen eieren. En natuurlijk uit die miljoenen eieren komen niet allemaal eruit. Maar hij zegt, het is een gekke benadering om te denken dat dat de zee uitgevist wordt. Heb jij daar een antwoord op? Ik had geen antwoord. Ik stond perplex. Ik denk dat het heel erg verschilt per visser. Ik ben nu een paar keer op Bonaire geweest. En op Bonaire zijn er veel vissers met vissersboten die ook heel erg bezig zijn met vangen. Ik werk nu vanuit Amsterdam, Greenpeace Nederland richt zich bijvoorbeeld ook veel op. Stop even. Jouw geluid kwam heel slecht over. Nu is het goed. Nu is het goed? Ja, ga je gang. Dus nog een keer herhalen. Het antwoord is... Peter? Ja. Zal ik bij het begin beginnen?
Ja, nou is het wel duidelijk. Ja. Nee. Toch niet? Kan ik weer mijn koptelefoon opzetten? We hebben een probleem met het internet. Oké. Blijf jij even aan de lijn? Dan ga ik over naar Melanie. Maar jouw geluid komt helemaal gebroken over. Dus het is niet jouw schuld. Het is het internet dat heel slecht is. Dus jouw zinnen die breken af. Ja, dus zie je wel? Het maakt met de verbinding. Ja, de verbinding. Dus hou jij even aan, dan ga ik even naar Melanie. En dan probeer ik haar even dus binnen te brengen. Jarin, nos può zeggen Melanie? Melanie, buon tardi, buon mini. Buon tardi, Nachi. We hebben een probleem met internet. Nos problema met internet está sendo vervelend, dus het is kibra. Pero nada, no es purba. Dan je botei, con abo llega die involvido mes com Greenpeace. Onde vai contato? Long story short, me was contacted door meeting urumang na Holanda. Anto ela atende di economiza e vacatura di Greenpeace. Greenpeace estava buscando personas por join Greenpeace para nos por hasi Greenpeace Bonaire. Anto ere mi aplicar para trabalho. Anto assim mi award escolhi para representante di Greenpeace Bonaire. Una boa missão ananse di ta parte di organização que ta bringa para medio ambiente. Na me kwentiki dembo poi se na mi se manreta. Bo achtergrond, bo familia, bo wela, bo mama, bo tata, bo taboneriano, una bo amor para bisatele. Esa que un cosco mi tame que dembo sonho me que ayuda. Para honesto, masha pouco me atende de Greenpeace, me atende Leopivia, pero lo que más capta me, dus attract me aan para de Greenpeace, ta motivo que sempre me maneira noche de me de boneriano, nasce e viva 30 anos, ando sempre me quero donar de minha parte também para contribuir na minha isla. Ando Greenpeace Bonaire of Greenpeace en general está una buena oportunidad para mí por contribuir of donar de mi parte para hacer algo para mi isla. Entonces ahora me tiene Kiko Greenpeace que hace para Bonaire of Kiko meta nanta Kiko proyecto nanta baita. Entonces me di no hagamos challenge nos mes ando dentro de ando wa con a mí también por donar de mi parte. Si você de como de trouwen, zo een switch die je vrouw traz um baile, que está atendendo com cópia, com assim, tu sorte com menos compensa. Su papa organiza hotel, etc. Menos corto tempo, dentro de Greenpeace. En verdad, es un switch like, gewoon, like, en hoop je en even trae mes un cos. Anto me te confronté en pregunta, pero vamos a ser de vida vamos a hacer challenge meses então assim coisas na outro dus coisas não avisa when you take uncomfortable actions that's when you grow so Greenpeace one of those uncomfortable actions então big step para mi crescimento também. Oké, we proberen terug te gaan naar Davy. We proberen terug te gaan om te kijken of de internetverbinding goed is. Davy, ben je er? Gaat het goed? Zeg het? Gaat het goed? Ja, nu is het heel zuiverder. De vraag dat ik bij jou bleef hangen is, waarom zijn jullie bezorgd? In principe, dat is, in dit geval gaat het in de zeeproblematiek, dat de vis die gaat nooit uitsterven. Ja, nou om te beginnen, het werk wat we willen gaan doen op Bonaire gaat niet zo erg over de vissen. Daar zit niet onze grote zorg. Okay. Onze grote zorg als het om Bonaire gaat heel erg over de effecten van klimaatverandering op Bonaire. Dus de zeespiegel die gaat stijgen, de verdroogte en de hitte die veel meer toeneemt en die heel schadelijk is voor de gezondheid van mensen. Daar kan ik straks nog veel meer over vertellen. Maar dat ten eerste. En ten tweede, ja, ik ben nu 2 keer op Bonaire geweest en ik heb daar nog nooit gigantische visschepen gezien. Maar we weten dat ze bestaan. Volgens mij bestaan ze niet op Bonaire. Ik heb ze in ieder geval dus niet gezien. Maar er zijn ontzettend grote schepen met ontzettend grote netten die natuurlijk heel veel vis vangen. En dan gaat het wel heel hard.
En dat betekent dat sommige vissen, niet alle vissen, maar sommige vissen dan wel bedreigd worden. Maar de oceanen hebben op heel veel manieren heel hard nodig. Bijvoorbeeld het koraal rondom Bonaire beschermt Bonaire tegen juist de zeespiegel die stijgt. Dus tegen het water dat hoog komt. Dus uiteindelijk natuur en mensen, en volgens mij, wat mijn ervaring is op Bonaire, voelen mensen dat ook heel erg. Natuur en hoe mensen met elkaar leven, hoe je leeft op Bonaire, of hoe je leeft waar dan ook, heeft juist heel erg veel met elkaar te maken. En dat moeten we juist met elkaar in balans brengen en zorgen dat het samen goed gaat. Prima. Dus als we dus ons concentreren op jullie gedachtepunt, Bonaire is meer bij jullie in beeld gekomen, met name omwille van de klimaatverandering. Absoluut, ja. Absoluut. Ik heb dus een filmpje gezien van de laatste klimaattop, ergens in Engeland Schotland was het? Schotland, ja. Daar was ik ook. En daar zag ik 2 premiers. Eentje in de Grote Oceaan en eentje van Barbados. En die hadden het heel duidelijk aangetoond, die van de Grote Oceaan, die stond letterlijk met dat in haar midden. Is het die bedreiging, is het zo reëel? Ja, dat was een minister van het eiland Tuvalu, inderdaad. Ja? In een heel ander gebied van de wereld. Die stond inderdaad tot zijn middel in het water om te laten zien van jongens, het water komt ons straks tot aan de lippen als klimaatverandering doorgaat. En het is ook zo reëel. En het is voor verschillende eilanden en verschillende gebieden op de wereld heel anders. Voor Bonaire zal het denk ik niet zo vaart lopen als bijvoorbeeld voor Tuvalu. In Tuvalu gaat het echt al heel hard met het zeespiegel die stijgt en dus de overstromingen van het eiland die toenemen. Maar dat neemt niet weg dat er wel veel meer aandacht moet komen voor Bonaire en voor de toekomst van Bonaire en de rol die klimaatverandering daarin gaat spelen. En het allereerste wat ik daarover moet vertellen is dat toen wij ons hierin gingen verdiepen als Greenpeace Nederland, schrokken we juist hoe weinig informatie er was. Dus er was niet zoveel onderzoek naar gedaan. De Nederlandse overheid laat hier ook niet veel onderzoek naar doen. Dus wij hebben nu ook een universiteit gevraagd om dit te onderzoeken. In de komende maanden kunnen we daar ook dus de resultaten van delen. En dan weten we ook veel beter hoe dat er voor Bonaire uit gaat zien. Dus bijvoorbeeld de zeespiegel die stijgt of het veel warmere weer. Het is natuurlijk al warmer Bonaire, maar niemand wil dat het echt extreem heet is. Dat is heel gevaarlijk voor de gezondheid. Bij ons is warm weer juist gezellig. En jullie komen het opzoeken. Als het heel warm wordt en dat mensen daar echt ziek van worden, uitdrogen, watertekorten komt, als het ook niet meer regent, dan is dat natuurlijk wel echt een groot probleem. Dan kun je ook weinig nog groeien op het eiland, bijvoorbeeld op de Colucus. Dus dat is wel echt een zorg die we hebben en die we dus nu verder laten uitzoeken door de universiteit. Nou, dat is inderdaad waar we niet bij stilstaan. Voor ons is het lekker warm de hele jaar door. En we propageren dat jij dus ook hier komt om lekker bruin te worden. Toch? Dat is in principe ons product dat we verkopen. Ja, maar tegelijkertijd heeft iedereen het ook wel soms over toen ik er was van, het is nu wel heel erg warm. Dat is niet meer zo fijn. Nu is het wel heel moeilijk om ook te functioneren. En als je bijvoorbeeld ouder bent of je bent al ziek, dan is die hitte, die warmte, als die echt extreem is en als die heel vaak is en het heel veel dagen in het jaar zo extreem warm is en je bent al ziek, dan kan dat heel erg zwaar zijn en dan kan je daar dus nog zieker door worden. En dat zien we ook veel. Oké, dan wil ik nog één vraag stellen. Ik dacht dat ik 2 weken geleden iets zag op de Facebook. Ik weet, misschien kan Melanie er ook over praten. Waarin gesteld werd, het gaat sneller dan we denken. Het is geen 100 jaar, het is 50 jaar. En ze vertoonden een beeld dat de hele Zuidkust onder water was. En ook een stukje van Klein Bonaire. Ja. Is dat een wetenschappelijk onderbouwd bericht? Ik vind dat nog heel moeilijk om te zeggen. Want ik weet dat er nu verschillende soort van ideeën rondgaan over hoe het eruit zou kunnen zien voor Bonaire. Dit is dus ook precies waarom we de universiteit nog een keer hebben gevraagd. Van ga het nou goed uitzoeken en doe er goed onderzoek naar. Dus over een tijdje wil ik heel graag terugkomen en daar alles ook over die resultaten vertellen. Maar voor nu, het is in ieder geval iets waar we ons echt zorgen over moeten maken. Ik bedoel, we weten dat in de Caribische regio, dus in de hele Caribische regio, zeespiegelstijging echt een groot probleem zal zijn. En het KNMI, dus dat is het grote instituut in Nederland dat bezig is met klimaat, onder andere en met het weer, die hebben ook gezegd,
rondom Bonaire, Saba en Statia zal het ook sneller gaan met de zeespiegelstijging dan in andere, wereldwijd het gemiddelde, dus in andere delen van de wereld. Dus en waarom betrekken jullie Aruba en Curaçao? Waarom betrekken jullie Aruba en Curaçao? En de Zuidpier is inderdaad heel laag, die ligt heel laag. Nou, dus ik onderbreek je. Waarom betrekken jullie Aruba, Curaçao en Sint Maarten niet? Is het omdat BES bij Nederland hoort? Ja, dus dat is een stuk onderzoek van de KNMI. Dus dat is dat Meteorologisch Instituut in Europees Nederland. En zij kijken inderdaad naar Saba en Statia en dan niet naar de andere 3 eilanden, omdat dat bijzondere gemeenten zijn. Okay. Neem niet weg dat daar ook natuurlijk zorgen voor zijn. Ja, voordat ik terug ga naar Melanie, mag ik een algemene vraag stellen. En dat was dus, in het begin heb ik in mijn introductie gepraat over jullie acties. Wat willen jullie bereiken in principe? Bewustwording, bewustmaking? Wat willen jullie bereiken met jullie acties? Wat we heel graag willen bereiken voor Bonaire is dat er meer aandacht komt. Dus ook in Europees Nederland. Er zijn heel veel mensen, ik ben nu in Amsterdam, die zich daar helemaal niet bewust van zijn dat klimaatverandering zo'n groot probleem kan zijn voor Bonaire en dus ook voor de andere eilanden. Dus dat is 1. En door die aandacht hopen we dat er verandering komt. Dus dat ook straks Bonaire veel beter wordt beschermd. En dat we ook echt alles gaan doen wat we kunnen om klimaatverandering tegen te houden. Dat in ieder geval de Nederlandse overheid doet wat ze kunnen. Want dat zien wij op dit moment gewoon niet genoeg terug. Er is nog veel te veel uitstoot, veel te veel vervuiling. En die er dus voor zorgt dat uiteindelijk klimaatverandering doorgaat. En dus gecombineerd met dat Bonaire niet zo goed beschermd is. Ja, dat vinden wij heel erg zorgwekkend. En we willen dat de Nederlandse overheid daar echt wat aan gaat veranderen. En dat willen we doen door op Bonaire met iedereen daarover te praten. Dus ik ben ook heel blij dat Maralni en ik nou vandaag weer hier zitten. En we hebben gelukkig al heel veel goede gesprekken gehad met mensen. En we willen gewoon samen gaan onderzoeken van hoe gaan we dit oplossen, wat gaan we eraan doen. Maar vaststaat dat de Nederlandse overheid echt meer zou moeten gaan doen om Bonaire te beschermen voor de toekomst. Ik stap even naar Melanie, omwille van het volgende, en dan kom ik terug bij jou. Is dat in hoeverre lukt het jullie om de bevolking op Bonaire bewust te maken, maar met name de beleidsmakers op Bonaire? En dan kom ik terug bij jou. Melanie. Maar compreende bom die Dewi motivo que você está preocupado. Quanto tempo acaba bota ativo com o grupo? Actualmente mi tengo 4 lunas, vayendo de 5 lunas de Greenpeace Bonaire. ¿Vos una tarea específica que está haciendo? ¿De investigar, o entrevistar, o buscar saber? Sí. Sí, mi community mobilizer de Greenpeace Bonaire, se significa que mi persona na Bonaire que está así opone nos organiza eventos nan así proyectos nan pa así nos banda na Bonaire por concientizando informar na Bonaire tocante lo que nan Greenpeace está bezig ne y también informar persona na Bonaire tocante de cambio de clima e consecuencia nan todo eso que cosas nos menciona que debe mencionar anto mas tanto posible como mobilizar a comunidade. Ok, Babi se bonita, me está apreciado, es botaría a mobilizar a comunidade para ser mais consciente. 4 lunas está cortico, me está comprender. Babi, de repente conocí, basari de la Indonesia, entonces me está de mi manera de mirar, 5 de maio, dat uma demonstração, bota parar me botar met dat de demonstração, que também riba tema de igualdade de trato. SPJ bota organizar conversação com a organização que organiza a demonstração, que é o CIBO, que experiência bota ainda ainda que falta mais informação como bota purba de organizar a comunidade. A ver bota ser caminho. Amanhã quizás você seja outro rádio, também está bom. Pero é chão sentado em terra corai. É senhora que sua casa está pegada com praia para bom. É dono de hotel que compra um terreno, que está contente que está pegando a placa. Você olha em lugar, como está organizado isso aí? Ese nos bezig haciendo diferente manera. Mensen na chidi hoy
nos zitten bij een manifestatie. En dan mi abay eigenlijk nos purba di bay paso ami junto con mi colega Naomi, mi tiene otro colega más Naomi, ami kone, ta di representante di Bonaire Greenpeace Bonaire. Ando nos dos eigenlijk de purba na papi kunnen na invitar na pa nos conversar com na assim nos hora David na também tava na aula na Bonaire, nos a conversar com diferentes na entre outros tipo também para informar na tocante que vai passar o que na sa que na nossa anto outro banda também nos organizar, por exemplo, nós estava tem projeto mensagem nós já o em May nos pone Live Fest na canto na Costa. Essa aí estava mais bem para conscientizar na tocante de sea level rising. Essa aí também nos curva de crescer de uma maneira criativa delante para não por maneira o que está passando buscar para poner na começa a virar tique consciente então pensamentos que começa a passar. Então essa aí estava onde nos projeto para nos por conscientizar é outro projeto que nós citava round table talk. E na nossa papel tocante de cambio de clima e human rights, de com dois tópicos aqui para o hopi de focus riba human rights, os direitos humanos, então na nota tem conhece não tenho conhece, pero na nota worry hopi é parte de cambio de clima, pero não dos tem hopi tomar com outro, correto? Não dos tem efeito com outro, então esse é eigenlijk o que nos quer trazer delante via round table talk e dois tópicos aqui não está separado por outro, não está junto. Então um afeta o outro. Então se um vai bom e outro dá, se um dá, uma dá, então não tudo se tomar com outro. Então esse é hopi na Bonaire não está consciente de que não dos se tomar com outro. Então hopi via ora nos bem delante que a palavra cambio de clima of naturaleza, lo que sea, ecosnei, na maneira, ai não, eu não tenho pecoe, pero, por exemplo, lá me dá voorbeeld, Bonaire, sua economia, a base riba turismo, se nós coral não tem coral mais, não tem slavenhutjes não tem mais, então South canta by e turista não tem nada bem mais Bonaire, então e não passa parte de nossa economia a by. Não tá bem seguro para o Waka, tá sendo bonito. Não me Waka la manca. Sim, correto. Então esse aí não tá o voorbeeld eigenlijk que nós assim e assim nós também seguir assim mais eventos também para nos por conscientizar, informar mais gente. David, terug naar David. De Greenpeace-organisatie is een organisatie die heel lang bestaat. Wij kunnen ook natuurlijk leren van jullie ervaringen die jullie hebben opgedaan in Nederland en elders ter wereld. Wat is jullie strategie om de mens die in principe leeft van de ene dag op de andere, en ik zal dus jou een voorbeeld geven meteen. De christelijke kant van onze maatschappij, katholieke kant, die heeft een gebed en die zegt in het tweede gedeelte: geef ons heden ons dagelijks brood. En dat wekt bij mij op, bij de mensen ook, dat die zeggen van ja, als ik vandaag leef, dan hoef ik niet zorgen te maken over morgen. Hoe proberen jullie dat in een bepaalde strategie? En dan heb ik het niet alleen over Nederland, maar wereldwijd bij de mensen toch gezegd van het is niet alleen vandaag leven, er is ook een morgen. David. Ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is waar we voor staan. Het gaat aan de ene kant over de toekomst en soms voelt die inderdaad nog heel ver weg. En als je inderdaad vooral met vandaag de dag bezig bent. Maar het is voor ons, en ik denk ook dat dat hetgene is waar we heel veel mee werken. Het zijn twee kanten aan. De ene kant is dat het nu al gebeurt, klimaatverandering. Dus dat zien we steeds meer. Je ziet sommige plekken waar heel lang bosbranden aanhoudt. En dat komt dan echt door de hitte die er dan nu al is. En dat er echt dus veel meer bos in brand gaat. Wat natuurlijk een heel groot probleem is voor de mensen die daar wonen. Voor het bos zelf. Voordat het ook weer de klimaatcrisis verder erger maakt. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat er al op sommige plekken opeens heel grote overstromingen zijn. Stormen, regen.
Dus er zijn ook een hele hoop mensen die zeggen, zeg niet tegen mij dat klimaatverandering iets van morgen is. Bijvoorbeeld die man, die minister op het eiland Tuvalu, die zegt, ik sta hier al met het water, die komt al mijn kust opeten en mijn strand opeten en er is al steeds minder eiland. Dus zeg niet tegen mij dat klimaatverandering iets van morgen is, want ik maak het nu al mee. En aan de andere kant, en dat merk ik heel erg veel om me heen en dat hoor ik altijd in mijn gesprekken terug, mensen maken zich ook vaak gewoon, en dat is dan morgen, maar het is wel de volgende dag van jouw kind of kleinkind. Het gaat wel over de volgende generatie. De manier waarop wij nu leven met elkaar. En als het over Bonaire gaat, hoe leef je op Bonaire met elkaar op het eiland? Met het koraal waar alle duikers op afkomen. Wat als dat koraal weggaat? Wat als de zuidkant inderdaad vaker onder water komt te staan? Wat als het zo heet wordt dat je opa en oma daar last van krijgen, dat ze daar ziek van worden? Of als iemand zwanger is en het is zo heet en het is heel zwaar. Terwijl je dus bezig bent met een kind op de wereld zetten. Steeds meer mensen denken wel, ja, dat is morgen. Maar dat komt eigenlijk ook wel heel dichtbij. En dat is wel heel belangrijk voor me, hoe mijn kinderen en mijn kleinkinderen in de toekomst leven. Dus steeds meer mensen willen daar wel echt voor in actie komen. En dat is ook onze strategie, dat is waar we in geloven. Dat we het samen moeten doen. Dus samen brieven sturen, samen petities, samen met politici praten, samen actie voeren, misschien samen een schip op of samen een demonstratie doen. Maar daar geloven we in dat we echt met elkaar bij elkaar moeten komen. En tot nu toe gaat dat op zich heel goed. We zien bijna elke dag wel iets van een beetje, dat er ergens weer iets goeds verandert. Een bedrijf dat een extra stapje zet, een groot oliebedrijf dat iets beter klimaatbeleid heeft of een overheid die het beter gaat doen. Maar we hebben nog een hele weg te gaan en daar hebben we dus iedereen voor nodig. Ja. Prima. Ik ben ook in principe een actievoerder. Ik wil het altijd mensen wakker schudden, heb ik geen moeite mee. Heel goed. Maar de andere kant van de andere kant van het medaille is, heeft Greenpeace een oplossing? Ja, ik denk dat er dus een heel belangrijk deel van de oplossing zit echt bij de Nederlandse overheid, die nu dus veel te weinig doet om Bonaire te beschermen. Als we kijken naar wat er allemaal is in Europees Nederland, waar ik woon, wat er is als er een overstroming is, hoe ik beschermd word. Dat is er allemaal niet op Bonaire. En de Nederlandse overheid mag daar echt wel veel meer op gaan doen. Dus dat is ene kant van de oplossing. En de andere kant van de oplossing, daar wil ik eigenlijk ook heel graag, en dat wil Meralni ook gewoon met iedereen op Bonaire over praten. Want er zijn inderdaad ook problemen vandaag. Dus inderdaad, het lage minimumloon bijvoorbeeld. Armoede is dat ook. Ja. Precies. En dat helpt natuurlijk niet om dan met de toekomst bezig te zijn. Dat is precies wat u ook zegt. Dus ook daar is het heel goed om het veel meer met elkaar over te hebben. Want wat we heel veel zien in de wereld, en dat is ook iets waar Greenpeace zich heel erg druk over maakt, is dat juist landen en gebieden waar mensen het al zwaarder hebben, dus bijvoorbeeld meer armoede hebben, ondanks hoeveel ze werken of ondanks hoe hard ze werken, dat daar eigenlijk vaak de klimaatcrisis veel erger is. Dus dat de effecten daarvan, overstromingen, stormen, noem maar op, dat mensen daar veel slechter beschermd tegen zijn. Bonaire is daar niet alleen in, zeg maar. Dus ook daar moeten we het veel meer over hebben van hoe kunnen we dit eerlijk doen met elkaar en rechtvaardig, zodat mensen er ook profijt van hebben. Als we zonnepanelen plaatsen, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat ook jouw energie goedkoper wordt, bijvoorbeeld van gewoon een gemiddeld huishouden, een gemiddeld gezin. En dat er niet een of ander groot bedrijf toch er met de winsten van zoiets vandoor gaat. Dus dat zijn allemaal dingen hoe het samenkomt en het staat niet alleen. We moeten het echt allemaal met elkaar oplossen. Prima. Dan ga ik terug naar Melanie, om de papiamentische versie even uit te lokken. Tuurlijk. Melanie, lo que me acaba de David es aquí. No está un isla, no está viva Pauwi. Ene te bisabo na Bonaire. Tene pa ki bota preocupado mes, si boti hamber, baik si ta kanti lamang, bota tirulia, bota kom pisca, of bij de mondi, ba con Juana, ba come. O problema que está mais grande. Com você querer adorar abo, como você querer você explicar bonariano, com tapau isso de gubiva, não usa a palavra de nossa cristão, então nós usa oração de nossa tata, então é de duas partes de nossa tata também sa, donami awe mi pang de cada dia, que vem da wari para amanhã, e come awe, tá bom, amanhã é da wa com e tá come, como tá purba explica boa geração a mim isso não tá bem tem então isso outra conta
Mayang, moet ik trabalho, moet ik familia. Yes. Para mí, lo que me explica es un pariente, un trámite y también varios días. Entonces, lo que me explica siempre está, bueno, tengo, misa ahora aquí, background, te parece, turco está ok. Pero eu tenho agora que o bom mês, que a mim mesmo aqui, que me tem 30 anos, ainda me tem por lo menos, basta 80, você espera. Vamos a vida, 80 anos, 50 mais por baixo. Mais por baixo. Sim. Então, me tem, eu também, dus nós todos tem mais geração bem. Esta parte, mané, aí não hora que nego aqui, tá costa depois, pero eu tenho agora sempre a geração que tá bem depois. Então, também são coisas que isso não é para mim que eu também que quando assim para a porta agora aqui correto tudo que não que eu tenho então mesmo que não agora riba boa para eu tinha aqui eu também tenho agora riba não que está bem o deve bisu coisa mais interessante la bisa mais frappante mais remarcável que isla não que tinha a ver com outro tema não de preocupação não me com Bonaire ele usa Bonaire também como caminho não está preocupado pobreza, sueldo mínimo não tá chega, vida tá caro, que ele não tem tempo para pensar que a manta sube amanhã na site. Bem, então ele lá deve ter como te põe pão, riba mesa para mim não, como te compra kerts cada aí. Dus eta põe de contexto, então tu usa Holanda, tu bisa ter, Bonaire da parte de Holanda, tem de Holanda bom por bira boloma para Bonaire. Botico começar direita é situação de qualidade de vida de bonaireano para mim pode ajudar pensar no futuro porque se não ainda pensa no futuro a mim é honesto cubo a mim também na escola me tem uma entrada mas um ende que tenho lá também de trabalhar carpinteiro então o salário está bom vou me dizer tem assim pero o ac vamos com um porunchi quase está correndo como fez o caso. Sí, me está comprendiendo. La pregunta en verdad den errando tafel también no sabemos que ne. Anto me está comprendiendo pues me también pasa den me también es un bonaireano con anturo me también está pasando den prijsverhoging nan que tiene gasolina que subiendo armoede no está pasando den je. Pero não significa que é outra parte de Bonaire que também tem que maken com bom futuro até mesmo importante. Portanto, para a não também é importante, pero tem que maken, tem influência, vamos dizer, tem influência de bom futuro. Sim, mas o que me queda por de sacar foi botar para a gente compreender que é um não loss de outro. Correto. Mas sim, David também se atende, me pode compreender a pergunta, mas agora se eu estou preocupado com esta criança, sua família, não me contei com a manta subir amanhã. Yes. Yes. Pero não tem que maken com outro assim. Não tem que maken com outro. Yes, que a bota mire que tem custo integral. Sim, a mim também mire que tem echt te maken com outro. Ok. Não dois a um. Bom, agora, me também de três partes de nossa pergunta, me também even naar Davy, dus weten we in Bergzegebo. Davy, we hebben dus het probleem gesignaleerd, we hebben dus de zaak even geanalyseerd, natuurlijk zo goed als mogelijk in dit korte tijdsbestek. Wat zijn de volgende acties die jullie willen ondernemen als Greenpeace met medeneming van Bonaire in het geheel? Ja, ik denk sowieso dat Merandi daar eigenlijk ook nog wel meer over kan vertellen over wat er allemaal op Bonaire gebeurt. Maar het belangrijkste wat we dus ook vanuit ons kantoor in Amsterdam doen, is dus dat we nu heel uitgebreid onderzoek laten doen. Dus alles waar we het net over hadden, niet alleen zeespiegelstijging, de hitte, maar ook wat doet dat met het toerisme, met de economie. Wat doet dat met hoe mensen op elkaar leven, bijvoorbeeld ook al het mooie erfgoed dat er op Bonaire staat. Hoe is dat dan als er klimaatverandering is? Dus daar laten we nu onderzoek naar doen. En als dat onderzoek er is, dan weten we ook beter waar we het over hebben. Waar we voor staan, wat de dreiging is. En dan kunnen we daarmee aan de slag gaan. En dus met nog meer mensen daarover gaan praten. En ook echt campagne gaan voeren. Zoals Greenpeace dat kan. Maar hoe dat eruit ziet, daarvoor moet ik echt eerst het onderzoek afwachten. En moeten wij zien wat daarin staat. En dan kunnen we echt met elkaar aan de slag. Ja.
Ik ga dus nu 2 gevoelige onderwerpen aanhalen naar jou toe. En in principe zal het Melanie het moeten doen. 2 actualiteitenpunten die dus nu op Bonaire spelen. In verband met het hele klimaatgebeuren. Dat is de ontwikkeling rond onze kust. Onze kust. Dat is dus de Sunset Beach Resort. Je hebt een beetje van gehoord. En ten tweede is het grote punt is de plantage Bolivia. Ik ga je geen oordeel vragen om oordeel te vellen over het gebeuren. Heeft het jullie aandacht? Geven jullie daar aandacht aan? Is dat in jullie scope, in jullie beeldvorming, dat het ook te maken heeft met jullie hele manier van denken? Het belangrijkste is natuurlijk, over dat eerste punt, is dat je inderdaad ziet dat er veel aan de kustlijn gebouwd wordt. Ja. En dat zijn inderdaad vaak grote resorts. Dus dat zijn er trouwens ook echt wel risico's die je dan neemt als je niet zo goed weet hoe klimaatverandering op Bonaire eruit gaat zien. Als je een heel groot resort bouwt en uiteindelijk is er vaker een overstroming door de zeespiegel die stijgt. Ja, dan kun je je daar wel over afvragen of dat nou zo'n goed idee was. En dat betreft alle andere ontwikkelingen op het eiland. Kijk, wat het allerbelangrijkste denk ik is, wat wij zien als Greenpeace, is dat er dus op het eiland mensen heel hard werken, maar alsnog vaak niet rondkomen. En dat heeft natuurlijk met allemaal dingen die te maken die er gebeuren met hoe de economie is en noem maar op. En wat wij dus vooral willen is dat mensen niet vervolgens nog meer onder druk komen te staan door klimaatverandering. En hoe Bolivia en hoe de resorts daarbij komen kijken, daarvoor ken ik Bonaire nog niet goed genoeg. Ik hoop dat ik straks Bonaire nog veel beter ken. Maar wat ik wel zeker weet is dat in ieder geval de plannen die er moeten worden gemaakt op Bonaire, die moeten ervoor zorgen dat mensen niet nog verder onder druk komen staan, maar dat ze het juist beter krijgen. En dat klimaatverandering niet nog een extra klap is die erbij komt, maar juist iets wat we met elkaar kunnen oplossen. Prima, dus het is je algemene visie. Vind ik heel correct, zoals je je opstelt. Melanie, Ormida Binkubo, abota na Bonaire. Abota na Bonaire, bota mira desarrollo, bota participar, no bota participar de desarrollo, bota experienciar desarrollo en Bonaire. Después de 2010, Bonaire está creciendo enorme, tiene un desarrollo, gusta o no gusta, está puxa. Si we miren in het contexto die bossa manera de mirar de Greenpeace, construcción canti costa, desarrollo en pading ribe isla, mita que terra corá vai atrás, mita que Bolivia taun, mita que camina vai Sorobon, en a bossa mesco kumi, bot nos también turdia. Sí. Bombo para desarrollo, nos turza bombo para desarrollo. Por manejar así. Yes. Con abota experiencia así. Bibana na Bonaire, maneira bisa na 30 anos, mi pomira hopi cambia na dinge 30 anos que só, vooral de último 5 a 10 anos que me era para en verdad hopi construção. Lo que a mim bisa heel kort en krachtig tá desarrollo a bom. Tá bom para Bonaire, construção tá bom para Bonaire, trabalho, pero me se hacía controlar a minha então. Se não se hacía para louco, cap mata, cap money, kita tu quando construir by goal, sem controlar of ter na conta gevolgen aan die lo que nós aqui tá foi Bonaire, então para depois que nós tem Bosch hotel bonita, com Bosch costa na Bonaire. Há muito lado eu arrivo agora aí eu me agora lá um parque de natureza para nos forrar seja of para ter ar livre dus é desarrollo para a minha opinião desarrollo da hobby bom para Bonaire é great bom pero controlar sei da minha opinião. Pero eu essa pergunta mais vervelho para botar. Se você mira, não, me tá honesto com você. Se você mira que não tô só de botar de um grupo de ação. Tá aí um momento que o Greenpeace Bonaire tá se leu para mobilizar Bonaire sua gente na missa tende aqui sim é coisa passa medir. Se não está que passa tur plan com bosantin para proteger o clima, etc. Também cai. So, lo que vos perde, montaña nunca más back. Sí. Así da leo, lo puedo llegar a vos, como Naomi y otro más que lo sostenemos. Me de que nada no está imposible. Pero no se anuncia guerra, pero. Sí. Nos
nos está purbando, of lo que nos está bezig com agora aqui, nos está purbando mais tanto de maneira que mais meu nos sa of por de mobilizar a comunidade, ando assim a comunidade consciente e bewust de que cultura porta a consequência, anto que cultura está vindo para Bonaire, que cultura por passa, anto hopelijk nos por trek de mensen aan de oren para compreender que não está para louco, tem que construir coisas, ter na conta coisas de natureza, gevolgen en zo. Babi sabe de comissamento, of de mei, você faz um par de ação, só de pôr costa na canti costa, e vest, você faz round table, com a recepção de boneriano. Então, veja boneriano, então boneriano, me dá se distinguir mesura entre sungananse aqui, etc. Porque sunga bini país afo, a passa de desenvolvimento na cabo que está compra de malie. E boneriano, a minha boneriano legítimo, rato, sim que discriminar. Ela vive de sistema que não é ameaça, que não existir antes. Se me conhece é de cristiano, tem bom amigo, que estava lá também pisca, e também mira com o orlamento, está subi, e sabe que também pisca dia, mas de totalidade grande, é ameaça em tateiro de Bonaire. Não. Mas o que nós está crescendo também. Como também se Bonaire tem peligro. Nós vamos via rondtafel, nós vamos reparar. Se alguma ação acaba, como o Bonaireano está receber, você aciona. Donc, de rondtafel, dan misa di turdos. Life jackets, nós não recebi assim tanto reação. A maioria de reações que nós temos estava net, lo que nós não queremos que não estava tanto que maneira com a pone coisa na costa, nossa danha é natureza, dus é na bini, é na comfort, maneira que nós verwacht. Nós assim é rondtafel, nós reparar que tem hobby interesse, mas quer é parte que tu nem interessa ou é parte que nós ainda é human rights inje, pero é interesse do pueblo estava da hobby mais de lo que não está passando atualmente, desde direitos humanos, maneira de vista, é pobreza que se não, então nós não logra na pagamento de minha opinião. Na medida que com a preocupação está com o clima, não é? Sim, correto, yes, assim, então não logra na compreender, ok, você sabe sobre o clima ou não, pero de minha perspectiva, me está ganhando com Bonaire sua atenção, Bonaire em geral sua atenção para cambio de clima, of course, na natureza, não também são tanto com human rights, dos direitos humanos. Então, a pessoa não gosta mais tanto do canto de natureza, of course, está mais preocupar para Bonaire sua natureza, está net, yes, no bonaireano, não. Nem pensa que nós oyentes telefone está abrindo, você pode intercambiar. Pero interessante vou dizer, isso é verdade. O que você dizer é simplesmente verdade. Mas vai uma apresentação de Bolívia, se está enchendo de 88, já foi, 12 bonaireanos. Meta, daí. 3 ou 4 ainda bonaireanos. Vai ver, ok. Não, oyente 30, oyente bonaireano. Noite, boa tarde, vou evitar não também, é para Saragossa. Já vai. É frau que eu estou pequena que não quer me dar piscina holandês para outro despesa. Tá é bom. É sistema não que não que vai conscientizar o pueblo que também passa aqui 50 anos com aí. Me pergunta que intenção tá comecei a trazer 10 anos com custo na parte sai de custo de Bonaire mesmo pouco na Holanda, então agora está com Holanda mas eu comecei a negociar, você se conscientizar ele não com aqui 50 anos. Salinha também vai água, agora também tem uma atração turística. Para turista não vem o Axlavo hoje não vai água. Você também mesmo. Agora, também ainda como de botar conscientizar ele não, pero botar pensando ambo boiento não também não com problema aqui tanto aí, pero pouco solucionar. A mim te acorda não, quase 40 anos passar aí fraude não se mexe ainda. Saída vai que bini, vai que tudo é santo.
Puta ting na parte zuid di Bonaire, so kasi completo parte zuid na ngayon di Pink Beach, ito ba Pink Beach? Todo lugar na isi, todo santo bay. Pero ki niyong ende unsali, mi Greenpeace, mi Stinapa, no en unsali bisa Bonaireano nang makama nang tende ki, meste un draga, pa chupe santo kusa, ide westa kwe baya fogo ne, so etefonan, pa tresebag bute, karibe pieda nang kakieda ora ki kwe bay. Niyong ende si nada. Ja. Agora que ni Greenpeace, ni Stinapa, onde bisa bij essa investigação é airo com duikers dan tot duiken, no? Dan ta hala zuurstof, ora ko bosaka koolzuurgas. Esse na investigar que sei tim danho pa coral of pa mata na boila man of pa piscana mes. En je vrouw bisa nanta haciendo investigación, pero la imputré específicamente. Me deputré específicamente lo que patrece. Ah, well, bom, que me classe aqui, ou me tenho um papel para me estender? Não, me traduzier bij, Pablo. Oké, bom. Felice tarde. Oké. Ik ga even naar Dewi, dan kom ik terug. Dewi, je kent Bonaire niet goed, dat klopt. Je probeert je meer en meer in te leven. Maar er komt een heel principiële vraag. Stel dat inderdaad duidelijk is dat over 50 jaar de hele Zuidkust onder water zou kunnen gaan. Is het de bedoeling, dat is de vraag van de inbeller, dat er nu dijken gebouwd gaan worden aan de Zuidkust? Als dat zo is, moeten we het Nederland aanspreken daarover, dat is 1. Hij maakt een grapje. Hij zegt, het zou ook een toeristische attractie kunnen zijn als al die slavenhutjes onder water zijn. Dan kunnen de mensen gaan duiken en zien hoe slavenhutjes onder water zijn. Maar het andere wat hij zegt is, gaat er ook onderzoek gedaan worden aan duikers, die wanneer zij dus onder water zitten en zuurstof inhalen en koolstof uitstoten, dat dat schade zou kunnen zijn voor de koraal. Kun jij dat even toelichten vanuit jouw perspectief? En daar ga ik dan met Rani. Ja, nou, het eerste dat of de Zuidpunt over 50 jaar onder water komt te staan, dat durf ik echt niet te zeggen. Daar laten we dus nu onderzoek naar doen hoe dat eruit ziet. Ik raak even uit het beeld, want ik ga even iets halen. Oké, maar je hoort ons gewoon? Ja. Nee, maar de kans is niet zo. Ik kan wel iets zeggen daarover dat ik denk dat het niet zo snel zal gaan met de zuidkant van het eiland, maar dat het dus wel een groot risico is dat dat op termijn gaat gebeuren. En dat is dus iets wat we nu beter moeten laten uitzoeken, zodat we daar ook beter weten hoe je het kan beschermen. Er zijn superveel oplossingen om het dan te beschermen en een dijk is daar één van. Ik zou op dit moment echt nog niet zeggen dat dat nodig is, want we weten gewoon nog te weinig. En dat is juist het grote probleem, dat we zo weinig weten. Dus we moeten juist ook gewoon eisen dat er veel meer informatie komt en veel meer onderzoek wordt gedaan. Maar of een dijk een oplossing is, dat is dus echt vroeg om te zeggen. Het kan ook op andere manieren. Het kan ook met meer natuurlijke oplossingen. Dus bijvoorbeeld zoals het mangrovenbos is eigenlijk een supergoeie bescherming tegen zeespiegelstijging en klimaatverandering. En het koraal zelf ook, dat breekt de golven, waardoor de golven minder hoog op het eiland komen rollen. Dus als we het koraal beschermen, beschermt het koraal ook ons. Dus er zijn een hele hoop manieren om dat te doen. Maar alles wat nodig is, de Nederlandse overheid mag daar echt wel een veel grotere rol in gaan spelen. Want ik denk uiteindelijk niet dat we willen dat alleen duikers zulk belangrijk erfgoed als de slavenhuisjes kunnen zien, maar dat je die gewoon aan de kant moet kunnen zien. Volgens mij heeft iedereen dat recht om dat te kunnen zien en daar te kunnen zijn. En mensen hebben best wel veel invloed op de zee en het koraal. Dus ook met de zonnebrandcrème en zo. Zuurstof is niet zo'n probleem. Maar klimaatverandering is wel echt een probleem voor de zeeën. Omdat er heel veel CO2 extra in komt. Dus heel veel broeikasgassen. En daar wordt de zee zuurder van. En dat is weer heel slecht voor het koraal. En dat is weer heel slecht voor de vissen. En dan kan de zee dus ook ons en Bonaire minder goed beschermen. Dus er zijn wel een hoop problemen. En ook dus mensen, dus bijvoorbeeld de zonnebrandcrème en het aanraken en zo zijn ook echt problemen. Maar we moeten ons dus ook echt vooral heel erg zorgen maken om de klimaatverandering, wat het heeft voor invloed. Prima, dankjewel. Voordat ik naar Beranique overga, is nog een inbeller. Oye, Bonalia? Buongiorno noche, Betty. Da Betty. Signora Mirella B. Merani. Merani. Sì? Jullie kennen dat? Shirley Bomba.
Sistema conocido, sí, sistema sali conocido, sí, me pondrá. Me quiero hacer pregunta, me tiene 3 preguntas. Eva tem pergunta hobby bom, válido. Me quero fazer uma pergunta. Alfrida Martes, antes também da parte de Greenpeace, Riva Fulana, que nieto de Inês Martes. Não tem comunicação com ele. Nieto de Inês Martes, Okay. Alfrida Martes. Recorda, eu me chamei, eu também estava da parte de Greenpeace aqui, Riva. Ok. Sì, ando mi dà partecipare. Perché punta con tanti connexion con ainda. Sì, con tanti connexion con ainda, e tambe mi chiede tra un rapporto. E Alfrida, mi dà parte di assunto di Greenpeace, una intervistame. E di 2 preguntas. Je vrouw na Bonaire, custam bonite. Dorco, el pueblo boneriano, busca más pe come, pe bebe, pe sobrevivir. Pergunta na buta, ora bo mira ku lo qual ko budi ku mita duna bo operação e construção cultura assunto nei. Lobo como mita quer ku buta buso enana pero como buso lobo mana carta na governo de Bonaire na Sinapa natura lugar na ipa duna lá nos bisa Boa preocupação, sua preocupação. Sim, sua preocupação e de 3 me pergunta Lota, Greenpeace, posan de fundo para trabalhar, posan da de Holanda ou fez da gewoon Internacional. donação? É pode internacional dan. Ok. Of da hobby. Of de hobby. Maar probleem. Oké, acceptaal. Donação. Dank je, Betty. É muito bom na Bonaire, me deseava hobby força. Kana na snack bar na que conanta waco bupor. Busacon, ora na de alegria na imo, mas que tira cori bana. Ondake. Dank je. Então, até 2 perguntas aan die Rato Melanie. Dewi, ze vraagt, er is een Bonaireaanse, die heet Elfrida Martes, hè? Kennen jullie haar? Is ze nog steeds betrokken bij Greenpeace? Ze heeft kennelijk is er een rapport geweest ergens ooit. Is ze bekend bij jullie? Ja, zij heeft een tijd geleden, al best wel lang geleden, heeft zij met een aantal mensen gesproken over hoe zij over klimaatverandering en Bonaire denken. Om gewoon ons te helpen met nadenken over hoe is dat op Bonaire en hoe is dat voor mensen. En gelukkig praten we nog wel eens met haar, want ze heeft altijd hele goede adviezen en ze denkt graag mee. Dus jullie hebben nog steeds een relatie? Maar we praten ook in Europees Nederland met meer mensen die van Bonaire komen of van andere eilanden in het gebied komen. Juist ook omdat dat ook heel belangrijk is om van die mensen ook te horen, ja. Dus jullie hebben een relatie met haar? We hebben zij heeft wat onderzoek gedaan, Oké. ja. Prima, dank je. Melanie Becker, 2 perguntas de Betty. Uno está com bastante escrever carta, expressar sua preocupação e uno bastante a fundo. Você também está? Sim, me vou contestar a parte carta. David kan die vraag van funds voor Greenpeace beantwoorden. Maar a parte carta, sim, nós temos recht, zeg je, derecho, para escrever carta e mandar para o governo semestre. Junto com, primeiro que nós assistimos esta grande aqui, nós Greenpeace Bonaire, junto com Greenpeace Nederland, está trabalhando, dus nós está comunicar todo dia com outro, então assim nós está traz a preocupação adelante, se tem que escrever carta, se me manda carta, nós manda carta, assim nós invitar também mesa manda carta para gezegd hebben que o deputado não para vir aan de tafel, dus semestre me por assim pensei me aqui na anto se tiene preocupação não por always manda não preocupação também com a visa e portar Greenpeace por ajuda de parte aqui, se não quer manda algo não também pode mandar via mail para nós ou via Instagram ou Facebook. Onde botar? Onde apanhamos? Botei uma oficina? Não, atualmente nós não temos oficina ainda, dus nós comunicamos gewoon via e-mail agora aqui atualmente. Rato, meu colega Naomi está bem Bonaire, anterior nós está Ribacaia, dus nós passa na atividade na caminho opinião, então quem nós o papel com ele, quem a base de que quem na papiano DJ, dus na conversação nós ok, a pessoa que porta
lo está interesado en conversación de cante, algo que está interesante que nos por hay más información, DJ of nos por donar más información, así ne nos mobiliseren. Davy, laatste vraag aan jou. Is dit hobbywerk of worden jullie gesponsord met fondsen van wherever? Nee, we zijn echt een professionele organisatie en dat kunnen we doen omdat er wereldwijd 3 miljoen mensen ons steunen. Dus we worden echt door mensen individueel die ons steunen financieel. In Nederland zijn dat 300.000 mensen, meer dan dat zelfs. Dus daar zijn wij heel blij mee, want daarom kunnen we ons werk doen. En we nemen nooit geld aan van grote bedrijven of van overheden, omdat we altijd onafhankelijk willen kunnen zijn. Dus we willen dat is daar niet heel belangrijk. van afhankelijk Dus overheid bemoeit zich niet met jullie wat betreft financiën. Nee, zeker niet. Dat doen we echt niet. Wereldwijd doen Greenpeace kantoren dat niet. We kunnen bestaan dankzij al die mensen die ons steunen. En alleen daardoor. Dus daar zijn we ook heel blij mee, want daardoor kunnen we goed werk doen. En een vraagje, is op Bonaire het interesse ontstaan om jullie te steunen? Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar wat we nu vooral willen is dat mensen met ons mee willen denken en met ons mee willen praten. Dus ik weet niet of Marani al heeft mogen zeggen hoe men ons kan bereiken via Insta en Facebook. Greenpeace Bonaire en Greenpeace Bonaire op Facebook en op Insta. Dus weet ons vooral te vinden, want we willen heel graag met iedereen praten. Dat is voor nu het belangrijkste. Ja. Rest mij om jou succes te wensen. Het uurtje is voorbij. Jij dacht dat het te kort zou zijn. Of jij dacht dat het te lang zou zijn. Je ziet, er zijn nog steeds... Nee, goed. Ik ben hartstikke blij dat we een uurtje hebben gehad. Ja. Rest dan jou succes te wensen. En dan ga ik terug naar Melanie. Melanie, hobby forza. Ahora, Bosaco, Bosi Bonaire Tabrico, Bosi llega, no está dispuesto para recibir. Nou, dank voor de oportunidad in het programma. En de manier dat je die nou voor bereiken ons naar Bonaire, over Greenpeace Bonaire official. Sinanke bereiken ons voor via Instagram of Facebook, Greenpeace Bonaire. Sinanke contact ons via e-mail te bonaire@greenpeace.org. Dus we are here. And we're here to stay. So. Perfecto. Tukos bom. Mayang, Shonan, nos di Johnson Dortalina, que também bisa, di con el gobierno actual o el gobierno después de no atende el lazo directo correcto. Te Mayang, Dios que. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no lo olvida con lo que bocina. Nunca, nunca, otra poquita, no lo olvida con lo que bocina. Nunca, nunca, otra poquita. A mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay dilante.